gi yuaruok mar tong' ma osebedo e kind counties mag Kwale kod Taita Taveta, Governor Makwale Fatuma Achani ochiwo chik ne jodak ma Makinon Road mondo kik solo osuru ne county ma Taita Taveta. Koloso gi jodak ma Makinon Road, Achani wacho ni obiro dhi nyime gi tiyo ne jodak ma kanyo kendo county ma Kwale osebedo katimo chenro mag dongruok chakre ne ket ayanga loch gwenge ka county ma Taita Taveta pok otimo dongruok moro amora. Doho mar weche alwora e county ma Mombasa nochiwo chik ni county ma Taita Taveta nyalo solo osuru kowuok kuom jodak ma Makinon Road tok ywaruok ma osebedo e kind counties go kuom thuolo malach. Na kutokea tulipoanza 2013 to date, mimi naweza sema ile miradi yote ambayo county government ya Kwale imefanya ndani ya Makina. Yule mwingine naye pia aseme yake ni mingapi na iko wapi? Ipo. Ndio nimesema sisi wa Kwale ni wastaarabu na vyetu ni vitendo. Kwa hivyo tutang'ang'ana kupata sheria, lakini msiwe na wasiwasi. Ili swala tunalifuatilia na inshallah litaisha. Sisi services zote tunapata Kwale, both levels of government tunapata Kwale. Sasa hii ukitembea hapa, ile miradi Madam Fatuma Achani umetutekelezea sisi, na ile plan ambayo bado wanayo, hiyo Mungu ndiye atakulipa, sisi hatuna malipo. Mimi napigia kura polling station ya Wanatibu. Leo hapa county commissioner yuko hapa, sidani na mstahiki gavana yuko hapa. Sidani kama kuna mwenye alisahau mpaka yake akaenda kufanya sherehe na madaraka katika kaunti asiyoongoza. Mimi sidani.